lo pinang an apor pen hangjo hanghai long ni tum kacirab dun no bangke la sini ni tum hala bang haru sira bang trokebra ke complete abang tu bang pi bangke nili tum long si la bang so illegal appointment bangke nang hodai lo nang pilo je nili tum apa nang ci song bitha ajo ding klui pen nili tum ci hangbom lo ni tum tangkata pidun pen pidun nak lo alam the pena joksi nili tum hala tum phan chisong pidun lo je nili tum pulo orkar biang long ke 163 labang haru isira ban troke ba ke thom bang privet pugali cheta do o nili tum long ke bang wi tum ta do ola je nili tum long ele puli cheta me nili tum phan nang chisong pidun thana ja pidun tha po bang ku bang phike nili tum long ke bang haru isira bang troke ba ke thom Lasto tengsi nili tuma bangke council atum je Karbi Anglong Autonomous Council akija ke theki ding tum kaping khada tengsi nili tumke claim pidam long dona tum nang tum dharna dori nang tum mane phan unu jori pu halang tum nang ki puateng nang tum tok jira lu pen complaination nang pinon ni tum action cheon po nang tum tok jir pen alun ni tum phanang palinon council phanang palinon ni tum prabjil pen inside po mane jong si illegal appointment lason mane officer tum pide komane ni tum council pen la pen government officer atum corruption je rata tum long pen tangka chu endek liputan te nang ni tum chisong along chisong tam nang ne ni tum aphan tok jir pen alun nang pinon nili tum je prabjil dan cinsai popu rada phan isia ninge pathe tang duk la so joksi nili tum bangke arona tengpen ing samjin pen sini tum chisong pidun lo tok jir pen si la si pini nili tum la bang so alam ke rada tum ta anno pleng le ing back len pen arju silet thu hoi po nili tum aphan nang lang silet thu hoi po nili tum ta chichini bonda nili tum rada theng no pini sitamen ni tum wang tung te vang veden kita me pini la bang so atumi apor sie makie hai je la bang so illegal appointment aputha isia alam klar alam chaki pialong asap o nili tum pen akachiton te banili tum phan akoy son ki wang na rada tum nili tum phan aning ko oye ang ki dukok pen joksi pini nili tum ako nang tum thengno pen rada phan ke pachini alam theke nili tum lada kachisong pita hala bang haru sila tokera thomta nili tum kipu thapta kali nili tum afai la lo tu pia phai da ni tum council la peli tum aku pichi bidon lo daksi do ado la so putha kali tum kisameta ni tok dia ban si tum pilo la so pong selang tum ta chilang si aku council afan ku pilo council la so alla atteng kan si alang tum phai alang tum chipu dap se la so atteng si chingwai chitame donna tum ni tum points of demand ha ke chengmenta nili tum je pupe nili tumaki pu bangke je hala anman pen ki pi mane bangke chainong ka chu jordan pen mane bangke bi ka chu jordan pen mane bangke long ni chet pen ka chu jordan pen mane bangke bang long churam chot asup pen ke churam pen ki pidung sakurika di panjok ki pidung abang ku bang itu maki sung adlama ko tak ni tum ci song nun je la tuma phan appointment alo ke dokrai lo ka chu claim nun je adim bang avidet lo la posi nili tungki puke tokjir pen do tokjir do pen alam tani tung khan ngomlo nili tungki puke la hello council la pen forest department la hiniang gong chingwai ra hala ke chuklem long le bang haru sira trokebra ke thompli ko an ma ke do tum phat ingwa ena tum ting sai pe mera la tum phan legalize puri ra illegally pen na me tum chingwai ra legally pen la tum phan ke chong data war sai la tum appointment ke chu apply lo ke chu claim dia di ma war sai ba pek no ba thu tha pusini ni tum bang ke council of department of family tum ki pupi la si atumi apora bang ke sia ma ke ha ya bang media theng no pen ki po bang ke doang rabha je abhijit rabha a period pulong alang ni kido je komentu aning kan si ke bang ma komentu aning kan si alang ni kachi dam thuma la bang suang bong kilong abang ku bang pitung phan an ke cancel at si ako point lang tu interview conduct si interview attend pen ron po pulong aholo
alang di kaninggi long legalize ka kuri long nang legalize po long aron pen ki claim di po long mang aholo dona tu ilitu labang ke kachidon nang taxi don nani la kachidon nun nampo nili tumta chidon lo legalize kuri non po bang chidon lo la ke je hala ka chuklem long le bang po tu ma pha sitame la da bang ni tumi chemang hu me abang ke ni tuma kang pi ke la ke claim long le tang ke claim long le det atuma pha chingwai pi tha po bang amat hala bangke atumia pora bangke bitu koksi hala ke klem le a poisa ta nuhok la alu ki jo chot rai lo la tum hem si tot bong pang lo la tum phan a solution wan vete a son si nang do ko lo legalize kurina interview kondang ta la tum ma phan chingwai pi pa prang si hala putung bang pandak nang je polo tetapi nili tumta ningki duk nili tumta la bang so poke chisong pilong le nili tuma ningang kinta ni tuma thalong le je hala ki claim bo ma tum phana ta than etman ko bang ke la se pini ni tum katsa am phang som pe na bang ke nili tum isi council phan soda pa ka chuning ri kang tunga bang ke hala ki thir klong a hem a rit a hem tun na phana bang ke a mek bi bedera latung kacuboci thirklong tanda tapi ningkan potrok ladak si latung ahe marit kacuboci langtung cipang cuy lo mane tangalang tumasuma tum hadakon si lo kepacar ni ka abar sai long lo tanda halatung kithirklong ahe bang prepared dat nani ko bangsi nili tumta kipudun kantung legally na tum legalize kuri no bon seta alang tum ja kongdo mati council la pen forest department hini chilang lo tete bang haru hini thom hanke nili tum ta da ponga mo penta ile to marong pi asang holang ni po hijir lo je labang so bang khu bang pi tum hanke je council la tum chingwa je authority tum chingwa si na le tum new post create nai posiki puni tum ke hola tumhan than era la tumalon pele thira la tumhan thiera la tumhan pitu pole ni tunge kachi songa limati nile tungke puja lama nang le tung ja kongdo nang le tung council ja kongdo la pen department tung ja kongdo la ka PCC ba ke ha tung la ke central penta afan wan dia ja kongdo council la tung ta central state pen ke wan dia ja kongdo pu nile tung ta council ka benglong tonmas council ke ja kong the o siksi tu dia kong take otang ku kasi than ekdom abatai menutin terus sonci mathal apo sila amre kelang tu create un chingwai pe je marcha hodalang tu marcha ding hodang tu budget session na hun alang tu chipasi budget session na tempen new post phana tu create ya ja kong do matang de je apa prego opposition party tu kai ja ku wer karbiang lo atun mas council ke nong ke than da ja kong avelo la so kan atunas council ke arambo cholopu nonot ta ngin tum ta matha bangke a hokruma je la ni itum matha nampo casual workers la pen masoro la tum phan ke ni tum matha teng bangke ke forest a ek pen PCCF la ke PCCF principal special principal conservator ke abuje rabha hot pulutan te rabha big dun la pugaran kali sitamelang tum forest a ek pen le putang te inot la ke Indian forest service amunit central amunit alang ni ki pi undia ja kongdu pi ta pi lu te council la tum ta ni tum ki pu bang ke council tum ta la so ta thai ja kong ke phe rang ra hala non ke long le tum ma phan nang tum chingwa ra la tum phan pa chok le ma war sai tho tha po si ki pu ni le tum bang ke kita me pinyani ni le tum ka chima tha bang ke a ho ko ni tum pa ju no ne hala ke klembo ma tum ma bang ani nang oi pot hai me ni sita me pinyani ta me ni le tum phan a ke he no ta nang ku pe la tum han churo nei la pe lang tum ni le tum phan ko pe na ke he no atan ta nang pu puta ni tum char du long le pasalang tum na churo ta me ni le tum bang ke e me than kar biang long along ni ji tu a hem tum ki thir tang ka chuklem long tang ki chok tang a tum phan pri phon si hala non ka prek claim di po phana bangke nili tumta isi nang humi melo nili tumma ke ha point of demand bangke ni tumke tok year pen si pi te tok year pen nang tunang palo non polam si tumke tok year pen ti song lo te bon seta
Atumi por siya makihaya ba. Nang tu media theng no pen rada phan ka chita ka teng pulutan te. Ki claim bom. Forest along ke claim bom. Acho ko maratum. Aning dip kar son do polo. Alam itum chu thek thejun thek thea son do polo. Media ka thenu yang ka thea son si do polo. Lapen nili tum phan thanang ku pita meni tum te chini lo. La to jet non rabha a period pulutan ke 2010-11 pen 21 an pulutan ke latum bangsuri pop rock amuni ta pleng rogi alang ni pulo je 1600 parokret drop do pok bonda nile to masaspeka teng le pote susidet na ko nile to po bangket hala to han that era legalize kuri non po bang le nile to da ke jong kon kali nile to market tok jio ni to market chi song along than ta ka chirap awe hala ke tham e ji po long bangke nile to pulong le ni tum da bilong le nile to market han nile to market chi song kar jap du na bangke ji tu nile to ma pham ahok ne ahok he ta nile to pu bang illegal duplikasi kapuri anu keciot kre abang kubang kitum hat cingwai pirak pitak posisi tu maka cisong la posi sulangdo karbi yang long arad tum kacini nang ji bangke nili tum katsa pen ke hang bangke hal kisung de tum maphan rap tha posisi pu setamela bang so rap tha pu no akhirat dia long bangke nili tum phan aku kisung andeng ason mekri meglang along rada tum mekri meglang ki pu proof dia long bangsi non bangke nang klang long bangke nili tum ta kaki sompen ni tum isining ni charong ye bangke je hala kilong le tum ke chuklem long le tum ning duk ning oi peng du prong atum khan pi sonte ni tum ta ning charong ko ani de oi ning du ko tum si om na ko seta me do na tum ni tum ke la halo ke ha ngalo kaki song alo lo points of the man klar dak bai dak pansi pachini lo council atum kopine alang tum ale phan mi tum chini dune pen alang tum expert advice and bomlo pus alang li pulo la sa hala advice ki pia tum bang tamat hanai rada phan rap pha pusi pu rap pha pisung pha kole ni tum ki pudun kali apos advice ki pia bang ku bang ta chimat hanai karbiang lo rada phan advice pi pe menang ji siya makihaya pan ni tum alam ni chok chip ni tum jong dapat hai abi alam ni kita nang ya kam claim lo ni tum advice and bom lo ni tum claim bom po posi pulutan te advice ki tum sila bangke mat panan ku ni tum ki pulang dia bangke je illegal appointment pilong le aron alam supreme court order ta do pulo morsi lapen nomor ini ko lang ni kadingi to appoint la ta pelelo rabha ahud a period rabha ahud anban ke illegal appointment lo illegal apene lo posisi pulo lagi aron re lo posisi pulo tapi mo thom mo ke case alam rabha visit rabha phan pini atumi se alam ni kan ni alam lo pini ke alam li puthak case pipo pulo lapen nomor ke la si bangke ake hedung bang ni tumra phan kapacini kan tung bangke cancel at pensi hala ningkan hot rock si ner ke pecuklem to mata cancel at si interview bangko kondak konrupo ahok alam li aron kipu alam ke aron long itum sabta ke pate peklun di karkan di bangku je ni tum fresh interview bipo la solong anutin tamila dak bangke dudun bengan ko interview bang etel bengan ko bangke interview dai tanang po sita me nili puja bangke nili tumahin pen ki jong nun kan tung hega sa pini council phanta nili tum bihek sita me isi akar ju pen rada phan pakla dak kan tung alang tum ke radang no ke jethan dak nang jalam ke ka kan tum man halo supreme court pen order comment tu lo la tum phanang elo ke comment tu lo la tum ka chini ke je pini ni tum katsa ham phang song atum pini forest illegal appointment aputhang ni tum aseng tong chipi du namat alang ni tum nili tum aphan labang so ari simbol nang NP pen ajo han ni kan potrok ni kan ke ko ke chukle ma tum phang ke than NG po long abang ke isi alang tum ha karju kan tum na pen nang humi mi alam thela pu hello
alam le tung council ke claim na tum hada turut la ko ananing kan chini ne det ma forest along la puson illegal appointment pi bompo chini ne det ma isi thedung ka duni le tum da labang so Supreme Court order tempen ke without interview without advertisement na ke illegal lo Lasi nili tum ke ceng benta pulo ha ke ceng labang so forest department ni tum ke kam cior nang kok lo pu pen army tani tum pulo lasi pravin pen ko mani ke chok cebang putum tenang tum bong ki pachok dek se ke meji mo army si yong si la sona pornang le rock nili tum pen ko mani ake involvement do kok kacurap do kok mani arleng ke the mani officer ko mani dong rap ta apon nang le rock pote nang limen nang likor ni tum rata theng no ni tum piklang nang kok jit puta ni tum ki putang do ke nang ni tum lo poson RD ke pipi pe nang tum do dida nang ki polo RD ki pi son te prabjin pen thi het pen sila bang so problem ke stock edge polo a solution na bang edge polo ta anu ka chidem dia joglo lesi Supreme Court pen order do dida phi chini lo ra phi ki claim te ko ma lo dai to council tum lo Angkau lah datang bong tadi tu maju meme, council ang bong tak, council lah tu umpan tak. Jadi le tu kata ampang sampai isi kat sini kan tu ngebang elang tu mangkarju. Lah rada pan pik lah ta. Je apran non ke kiki bong, non forest and environment and forest secretary kiki bong apran secretary tu lah hai arona tang kini ne detma. Kini ne pen amula sabe pen dong secretary ang hoi ke pek lo mahara so. Non ke do bom non ke ki bom ma secretary tong la de dong jak chini bom ke bom ma la son dan se ni tum da arju me. Mi akam lok se ke nang ya tum lo ke chupang lima kam ke chok che kam arom re kam ke lang tum ke kam si chior je nang ya tum lo rada tum lang tum si chulang prong do. Kar biang long ke long potro ka kam si la we mati ho. Karbiang long arat phang kithi ahi jab jong sin ki jab lo pote antong lo kithi ji alam tum si ki claim ke dam ni sen ke reng ahi jab jong sin ki jab lo pote ka do bita tum reng dok phun po reng dok pro po alam tum la bang ke respond ke omati ring isia lam ni tum ke pudak opini rabha ko bang illegal appointment alam ke doan ke chok chi pu dan ke ni tum nangar julang council atum apa tumpen a recommended do ave punang le tunci krong ek council a secretary a principal secretary la kan politician na tumanta la penareng theke mana tumanta nang le tum hakhi potro do nang le tum sila dag ya muka pan pitu po a recommended nang le tum pensi kipi Tante, halo nang le tum recommended pen kipi ke palu joka hot ke interview vi pensi pilu jok lo nang le tum chini vet pipo hat so pen chin sai sedet isi kar juala isi kar jume me alam mat ha me alam pini la ke chukle bom arada tum akisung ande wang jo alam si nili tum tahala la am ni tum ko idelo nili tum paning na ore bang ku tum phana tum chingwai pinon legalize and kurinon na tum misen na pen na tum apos create pirala tum han pa chuklem long not west karbiang long east karbiang long divion ko an na kedo a divion tin long na tum thang hon na tum ching sai non ko an si copy a hon si ke claim ji ma labang so pot ha na tum ching sai no legally claim on legalize kurinon ni tum la na kudun de sitame isi ke mang humi me tan department hong get do 30 department do 30 department ta la poson se ham phang song atu la ka muka ke illegal la ke without interview without na to advertisement na se la phang sa kuri rong ko pujong se nang chi song chulo ta 30 department na long ta nang tum na son inquiry gp pen a 30 department na long ta nang tum ni kan an pe ne ke an to na son cancel la ko nang tum la poson a hukum chi tho thu ji ma ni tum na kar ju ba ke council la sor pha la salam le tum ki claim ji ke dam ji abang ke rada long ji kai aru ba ke lang tum ma thap pe me pen si inside nang ji ba rap nang ji si rap lo po se tum ba la
halap pu bang pereng no pu petitu agon pu bang ni tum kati song kali da ka bang ke rada tum na mon thi nai rada tum ni tum aphan aning ke oy ning ki du ka tum du sitame laba na mon thi nang thi ni tum pe me nai ni nili tum je hala ke klem mo ma bang pu bang phido ana phan thak det non po ake hang ake mang ake jong nili tum adim man along ave la kai pen Company Council of Han Ali ke Wangji, la pusona tuwar ta kachi rima putanili tumbang ke hong thipon ni mino ya. Tuma phan an, la hai tum phan an. Nang tum council la tum pen claim pe mera chiwa pe mera aki mi apos create ra to man kachu claim war sai. Acha kuria war sai tho thap sini tum ke kachuni ripen kachi song pidun ke. Sitame nono pora bangke ke hang song, ke long song, ke pa claim to song. Aku hakik lem tu esok wang bom lo la sini tum ningat long pen ni tum ningi the pen je ke mesena bangku ningan thi ke mesena bangku cm ke hai phani ni tum alang le phana men sung lo pen cm pu alang le phan ka cho kha pen cm pu alang le phani tum ningi the pen ni tum ka chu pudun kan tung ma bangke nang le ning ke me pen rabjin pen hala ke chu klem long le lang atum phan le nang le bisi RDP raha tu maphan pa chuklem ke long ji awar sai bangsi nang le tum RDP nang ji P2 pu bangsi ni tum he ba chuni ni kan tum ke klem ke thir klom tum phan ke hi juk nur pen alang le tum do the pa do se pa thak se aphan le ni tum akimang jong kali le si council atum la puson abang ke aku isi ke chuni ni kan tum abang ke la bang su ai su long non atem lu putan pe peni political ai su som bang ke wanri la ke rat to ma ke sung pina ni tum ma chuni ni tum to mai no ni tum thang ja pom ta ni tum ma thori kia la pos ni le tum ke council la dam de ke athelang tum lo to je pa nang palle non pulo ni tum ning akha lo lang to haning chi thepe cm ka ni je ke ni tum ning chi thi ni tum to je pa le lo secretary lo le lo a tum chi ni ne ku chi krong da ta hai me ne ta lang to officially along le lo la so alam si ching wai lo alang to ma pong ching wai lo isi meeting long chu pa pas lo ahom ke chok chebang kudum phan se nang le tum inside tu arona teng pen jong si lower arona ega teng acha sona teng lokok pote na tum lower teng pen sing side tu kumute nili tum ta points of the man tok den la si kesa puthak la ke nili tum hat ke la ke department atu apot kesa long tadi tu di puje bang ke council authority phan si PL tang den lo mati department atumun e ko si secretary phan itu council jak kong nang ji pusi secretary phan pilo secretary along le roga pi hala arum ana ko chi suntuk la ta ma humemel alang tum authority pen council authority pen chingwai si tum isi meeting a teng pen ka chira teng pen je ni tum direct ni tum council a phan je rabha obje rabha mukap special PCC nang le ki claim ke dam a period a hut ni le tum council a phan thang akapachini information na vipin nang inut ka chi pathek pe na joksi pini tum kar biang long council bang ka posona nong no dokoglo nile tum rada tum pen ni tum akisung dokoglo la pochi nang le phani tum council authority kar biang long autonomous council aja kong pe nang le phan isi FIR madena phan complaint pida do ko bang ke isi chikeng ojuma pusini tum matha DFO phan isu thurong bang ke DFO to phan ke la ke kupulo PCC alam tu mitha department lo mati se department to putha ke council per si pdf si ake keng jir ji la pe najak kong ta ke duji po bang tapi po se council tu pi hai he de council la tu la puso ne lo je rabha abije rabha illegal appointment pi warat pulo la bang so long recommended bang ta ako kisumana tum do thuko la ta mang humi ni ako abije rabha dam de da pita ako recommended bang do thuko 2021 Rabha ke julo 22 apita akola puson forest department asai kamlong labang so masoro labang so casual labang so FR1 labang so forest guard along ko alam tu recommended ko nang humen me mati do ta tu